Zonet Zing Daifim clear to te sibai ule. When he August ni somni pan ni sang ni somni paruk in rin niya. Kanchanam China hitun laya. Ram chang chak per pol niya. An ram economy na sataka achan the na chan ber niya ngai chu. An shwai to ropui deng xiaoping kha. Vo in hi apian champa aniya. Ama ka China ram president ama premier ama po ani ngai haulova. Vice premier le Communist Party ho to ni China. A policy duan chu an ram president le premier ten zuyen China chu ram ro pui tak aron ni tamai ane deng xiaoping he kumsang kha zakwa somkwa pasari February ni som pakwa khan kumsom kwa pani mi ni in athi ane chanchin thar ngai thlaila nimin khan chief minister pulal do machuan siaha DC office building thar honga Mizoram district som pakhat zinga DC office building thar ni nungber ane honne inko ma hian palakbial tu MLA Pukesha Mole, Sarkar ho to dangte antela, Chief Minister Chuan MADC sum in dailo na, Zual pui pushuk turin, one-time grant back to money to assoy. Chief Minister Hisya DC Pvt shwai zela kyang tele, Sarkar ho to dangten siya helipeta anlo muaka, DC office third to ala guard of honor, adon nuin Chief Minister hian siya DC office building third he ahongane. Chief Minister Pula do Matsuan, Deputy Commissioner's Office building thar chatak ahong theichu lomamati thu suyin siha district tan mai nilo Mizoram tan po mason na chinchia tlak takani tia mun chalai li a DC office din the na na zang na dom na base haulova mani in le lo sarkar ne na betu te chunga lom thu soibok Chief Minister chuan siha district ti changtlun na tura Mizoram sarkar in ma alak mek na chen khat tar langin Government quarters, general pool, additional DC quarters, chunga sakmekte, government quarters, general pool, additional DC quarters, pona sakmekte, additional DC quarters, type 3 sakmekte, mesovite site 1 type 3 quarters, pali sakmekte, mesovite site 2 type 3 quarters, pali sakmekte, siaha circuit house sakmek baka, tipa SDO civil office le quarters sakmekte atel atia. Sarkar lai pui scheme shanga district chunga na thomek chen khatte po atar langbok siha district a khwalzin te hip the tourist destination mun chataka oma chung mun mate ti changtlun na turin rahman na chanem taksia mani thu Chief Minister Chuan Soyin chungzinga chuan KMMTTP road to Castle of Beno kongsiam na turatan cheng noi sangkha zathum somni parugle palakdil kongsiam na turatan cheng noi sang ni za somrup pakhat da to ani thosoi pulal do machuan Mizoram in shanpa a finance commission ane nuwa state sarkar ba ka ADC tele local bodies shang te sumdon tur anraman angin ankal china anraman dan ba ka kalthei ani lawatia tuna MADC te sum in dailo na chupoyati thosoyen anhar sanna zwal pui phushuk saknan one time grant back to money thosoi district le ami puite mason na turin na satakin chanlak apoimo thosoyen MADC a sarkar chakle nget aum the na turin Mizoram sarkar rahman na siamte chataka thopui turin na chabok keynote address peto CHDC Pvt shwai zel kyang te chuan building thar sakchung changa akula taya do saktu Chief Minister ne na lom thosoya district headquarters lunber pol kum enge maschen phwachop taka anlo khosak to nuwa building chatak anlo theita chuloma mati thosoyen district dangte kepen wal an pen ve thei to tur thuasoi district office building third one athok to te chumi puile ramrong bol na konga phurna na satak apedona tibok honne inkomi additional DC pu Abraham Bereze Khitia chuan akai shwaya ECMES in charge education Reverend Chwakhu Khitia chuan hunser amanga PWD engineer chief engineer Shangthang azote chuan technical report apea Puvanal chuan liana SDO sadar chuan lom thusoyen nuwa kharane CHDC office building hi NEDP achanga sakania work order amount to cheng vaibel chenga noi kwa sangriat somni pathum ni in October ni somthum pakhat sangni sompariat khan sakchanna niya December ni khat sangni somni panga khan zofel ane ground floor a room som pasari le first floor a room som pani a oma avain room somni pakwa a oma ane Lunglei District SP Pujela Mwankima MPS Swan Nimin Khan Moaltram North VCP le branch YME president ne na lom thusoina lekha thona chuta atarlan dan Swan Lunglei police station case number 84
of 26 dated 5th August 2026 under section 103 sub number 1 le 140 sub number 1 BNS chuina a special investigation team ten na chataka an tho the nan mall chuam north khotlang ten the top choin police te an lo pui boma chu mai ba ka police te mall chuam north muna thil chul sang sang boy puya anom chung zongin thlenne tur in nuam tak le ele in tur nyang nar takin an lo pichina hengan impact na le police te chunga an thatna awang hian lotlina ro pui tak an changho theta chu lomoman ti tak zeta lunglei police le Mizoram police zongzong ayo in mall chuam north khotlang chunga thinlung takin lom thuan soi tak meu ani ti in atarlang August ninga sang ni somni paruka H1 din pui ruang mu ani khan lunglei police te chuan lunglei police station a thu boy ziak lutin lunglei SP pujelam wan kimarwa manna in achui tur special investigation team andina SIT a hian lunglei SDPO pu arlel than ki machu leader ni in member te chu SIZD larim ruata mama lunglei police station le ASI David Roding puya lunglei police station te annia SIT te mall from north VC house a inkulin mall from north VC 10 cho an siam sakchina SIT te hian H1 din pui thattu chui na hingor takin an thoka August ni kwa khan ramdin pui ruang mu na thlang loka ramdin pui tha na manninge yashiat thisen kai choka chemte pani an chara nu chuina manra la khom the ang te la khom kim thokata insha in August ni som pakhata mall from north chwasanin lungle an pheya August ni som pania postmortem result an dongbok lungle atang hian an rin deute chu kovin thuan zot china an ko zinga dengming thanga kumsom ni khatelin ani chuman silovin lungle ya an chel ta charchara ti chuan August ni somni adeng ming thanga kum somni le lalne kima that's one H1 din pui chu an tha ani thu SIT te ma anin puang ta ane H1 din pui an tha na chan po chiang zoka sha thei thuai base ane Niming Khan Tourism Minister Pulal Hinglova March 1 multipurpose hall Berotlanga development of Bero Tourist Resort project noya khwalbuk sakthar panga ahong Tourism Minister Pulal Hinglova March 1 Mizoram khwal zin te thlenna tur khwalbuk thar changtlung tak khonthe na thontheya pe anita chulo momati thusuya Mizoram namdang khwal zin te ta na tloman hla tak tak tur chanem tak om ti soyen tunaya Mizoram tourist and pung na sa tourism sector chu Mizoram tan sumhailo na nar thatakani chome katem khwalbuk honthar chu tourism sector ta na mason na ni nge ya base ti asoibok Minister chuan sangni somni pali sangni somni panga ayin sangni somni panga sangni somni paruk chung hian Mizoram tlotu khwalzin noili chuangin anpungti suyim rampo na changa local po kumhasa ayin sangkwa chuangin anpungatia tourism sector chu mitam taktan ezon na siam sak theitu ani awangin sarkar le mipui chanrwa langaya khotlang shwai tu te nen po inshathiam taka thoho achula ne te along na taktak mutu tur chu Mizoram mipuite anni awangin rammason na tura thei top chwa puizel turin kalkhom te chu afuyani Development of Bero Tourist Resort project tan hian cheng noi zaruk paruk sen ania khwalzin te thlena tur khwalbuk panga hontharni in bedroom patni chau a oma abanga tan hian munsang sanga changa la khom lungchabik manni in achung po khwalzin te tan na nom the angber tura chei moi ane Honnain khom hi MTDA Chief Executive Officer PRL Roding in Nakai Shwaya Assistant Engineer Pukela Ratsang at technical report peya Tourism Department Shwai to telet lom ngai pol MHAP MOP le JSC Tebaka Local Council Shwai to te antela Tourism Joint Director Pilal Chakimi Patswao Chuan lom thusoin nu akharane Thingsul Khlia Camp Area Branch YMH 1 and Branch 1 chunga zirlai ti thate lompuina le michwanom te choimoina hunan manna bialtu MLA Professor Laniloma Minister chu Thingsul Khlia khotana na tho chatawangin an choimoi Thingsul Khlia Camp Area Branch YMA hola choimoina inkhoma hian Professor Laniloma chuan kumsang ni somni pathum MLA election campaign line candidate tinten bial chung tan the to pan chwa tur thule ma an lang na turata na ro man na an nei ten a puya pathian le mi puizara thlantlin anni hannil ta hlak meya chumin nuwa pathian ma somna dongin chief minister le party shwai to te du sakna dongin
Minister te an nita a bial chung khotin tan mai ba ka Mizoram mason na atan thei top an na thokin an na thole thei top achwa na te camp area branch wai meten hu puya an shat pui chu alom tak zeti soin Mizoram tan le abial chung khotin tan thei top achwa zeldo na ni ate Minister Professor Nilo Matsuan wai me poimo zia soin Mizoram a hian wai me chu amlo tu raswang tu ngam chi po anilo atia wai me chu mi chiat lai ber po atuam hlom tu le chanpui tu ania khotlang nun siam thatna kong changshanga thei top chhuat la thin tu ani ate Professor Nilo Matsuan zirlai choimoi te chu until ti apianga thei top chhuat zel tu ra cha in taimak na le tumru na te chu hlotlin na bul ani zia soibok ane Inkomi Camp Area Branch YMA President Po Armal Somtlong at Suana Kai Shwaya he inkom zirlai pas third soy moina anlan te chu HSLC pas som pathum HSSLC pakwa BA pathum BCom pakhat BSc pakhat BBA pakhat MA pakhat MSc pakhat NEET pakhat te ania Kumin Independence Day a Governor's Gold Medal dongtu Ashil Dingliani daughter of Ashil Thanga late Excise and Narcotics Department Kolasi pa postmek chu choimoina anhlan bok ane Nimin Thaikhan DMNR le PhD Minister Professor Nilo Matsuan tlangnom PhD tanki thlanga lemin chu amuna aena thunei tu tenen malak dan tur an seho tlangnom PhD tanki lian tlang hi August ni somni zan lama ro surna sa awangin nimin chomadar college an vevel khan amina commuter somnga vel chu anoping Lemin hian achak kong pheya PhD tanki bula lekhi asiam boka lemin hi chhun lama athei anga malak ni in local council in natlang akowa bialto MLA le corporator ten lemin an shiat vele amhuna thlenghalin lemin awang hian chung ko khat pulan mangai ate chu anin thiar chhuwa kane Professor Nilo ma hi bialto MLA pulal chwan thanga bialto corporator Dr. Lama Somanga ka PhD Department ENC Pizodin Thare EE Pilazui Moye ADDMA Changin Zonal Officer Pukel Cross Huangale Assistant Commissioner Puish Mingmoy Zwala Geology and Mining Changin Senior Geologist Pu Benjamin Rolo Apuya Local Council Shwai Tutele Kotlang Shwai Tuten and Choi Oma PhD Ho Tuten and Hian Tanki Manzui Dan Turte and Soi Hong Halbo Mami District Government Primary School chung tlang chuan kumin hian pol khat zirlai sompali zinga kumsomli me zirlai mi papa khatan neitela ziagle chiar thiam du wanga he school alu thi ane Government chung tlang Primary School a kumsomli mi an admit helal nun thara bruania Tripura changaron pemni in apa thangnun ane na chung tlang khwari takhosato ane Mizoram khwale tui ni to in Dampa Assembly Constituency apo vote nei ni in thudan na chuan asoi lanun thara hi anchung ko choma in hlo fachina niya anchung ko ebel berani awangin school po hi kal regular lutuk theilova school a kalchang po in a classmate te bula po achungai lem lova staff room ma zirtir tu aman manin an zirtir mai chin ani chungtlang khwa hi re ek thangluka ane Voina District Headquarters Shangshanga Khotsin Tur Google Weather Forecast in Tarlan Danin Aizola Lum Liberin Celsius degree somthum Avo Liberin Celsius degree somni pathum Lunglei somni pakwale somni pathum Lunglei siaha somni pasari le somni pakhat Longtlai somni pakwale somni pathum Champai somni pakwale somni pakhat Serchip somthum panile somni pathum Kolasip somthum pali le somni paruk Mamit somthum panile somni pali Saitwal somthum pakhat le somni pathum Nathial somthum pakhat le somni pathum Kozol somthum le somni pani te ane Fagna hun toite manglokang Famika soft and comfort patsi ilaw me chat vetoem Hepatsi may chaten tlatin harsat na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni Famika patsi anemin man anwame mema ahi phulcha in lig asyam velaw may baka thaklebol asyam velawani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin nitin mildur asyam chwa ani Famika patsi law mangvela ithil tin apyanga hadam na le injin tok na apenge yangche Distributor in Mizoram DS Enterprise
so bati Daifim Angel Baby Diaper kan fatita na do sa Daifim Angel Baby Diaper he breathable ani baka cotton feel name thata kani Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kanaw ko mu don senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan ko ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Hun lo la turata na inbuat sa ilog na chang siya piang tehi mi fingan ni mai vai na chuan project Thaichhawninu chung chang kan soi ho don ani Hello, kaping chu na omla din sangi ani a mero pui tak le lo kling tak ni katuma sang tak kling je katumbak Chumi atan chuan kanu le paten project Thaichhawninu ka klangin da ka akang min hon saka kanakin hun atan zena ka chung zum zel theinan le ka intun din theinan poisa min kho sak ani nang ichung ten da ka akang nan hon sak ve to che em tutung ye da ka account hong to le Tui mi ve tu kai na bo ben teron man khami ya ni lo we kar ma sa kan man dei to kha lo am higher deep freezer a kan da charenga eh mani khani ni ve khat karan kha thi se a chelo mi higher a te chuan darkar somli paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya awang chareng theilom ani chumole aban cha mem turo ente kan chung ko le phak tok lek I higher company nan siam alom turo higher deep freezer hian kiltina changin vot apechwaka dio fresh amanawangin chopmerim chia om ve ngai lo higher deep freezer hi ilong mang ve cheu donya Tukina Aizawl Khopui chunga police station tele Aizawl Ponlam district headquarters tina police station te kan bekim theya tang somni pakhat omin meichia palian tel tang te chu narcotics case aman som Zuruya Kolaya Buaina Siam Wanga Man Panga Family Case Atan Tir Pane Women PS Case Pakhat Zuman Sak Pakhat Arms Act Wanga Man Myanmar Me Remand Pakhat Le Me Motor Tipal Wanga Man Pakhat Te Ania Tang Zinga Narcotics Case Aman Te Za Somli Pariat Ni In Tang Somni Chuang Zinga Ru Case Antel Lo Vaikhatna Alani Hial Ome Kambiakchin Police Station Som Palile Outpost Pakhat Zinga Tangom Lo Na Police Station Pasari A Oma Champai Police Station A narcotics case aman mi pa pangale mi chia pani an kola atamzo ki an man sa case kai noya man bel an name Bongkon police station a tang pali kolin anzinga pathum te chu Zuruya Kolaya Buaina Siam Wanga man an neya tangzinga pakhat chumi motor ti pal wanga man an name Vaivakon police station a Zuruya Kolaya Buaina Siam Wanga man pani an kola Aizawl police station a tang pani kolin narcotics PS case le women PS case te an name Saitwal police station a narcotics case aman remand mi pa pakhat vaile meichia pakhatan kola nungle police station na meiche omchun he crime and economic offences case a name Bongkon police station a tang pathum bok nein family case atan tir panile rugruk wanga man pakhatte an name Longtlai police station a family case atan tir pakhatle Myanmar me arms act man remand pakhatan kola Saitwal police station a narcotics case aman remand mi pa pakhat le meichia pakhatan kola Lunglei police station a family case atan tir mi pa pakhat le meichia pakhat kolin
meichia po hi zuruya anin chunga boina siam wanga mantho anem Serthi Police Station a zutliam mansak tang pakhatan neya Longtlai Police Station a silai mu somsari pathum mansak Myanmar me remand pakhat an kolbok ane Nimin tlaidar thuma changa tukindar sari thlengin Civil Hospital Aizawl Casualty a emergency case a somni anneya mithi pakhatan neya emergency case number khosik pumna le luakane Hengzing a han admit pangan oma hospital danga changa refer paruk omin admit ngai si khumomlo awanga hospital danga thon palian om road traffic accident wanga liam nei pathum zinga rutliak pahnian oma inchung achanga tlakna lama rutliak pahni dang ombokin wise pathum an om emergency and labor room ani min zingdar sari achanga tukindar sari inkar chungin naupyang soman oma mechia palile mi paparugni in nei turve mek som pathum an ombok Sinod Hospital Durtlang Casualty a nimin tlaya changa tukindar sari thlengin emergency case som nga pakhatan neya admit som paruk omin mithi an nelova emergency case number khosikane general a lomno warda kumrak tlema oma new cabin le pipuina te cabin fullin kumparuk omna ICU full bog lomno warda naw piang palian oma mechia panile mi pas pani ni in voinlama piang tura base paruk anombok ane Winhian Sinod Hospital OPD a Dr. Vanel Kima ONG, Dr. Laldo Omifanai Respiratory Medicine le, Dr. Zochuam Loya Ultrasound and Endoscope te Anchulovang. ZMC and Hospital Falcona nimin tlaidar thumachanga tukindar saring kartsungin emergency case somli pathuman neya mithi pani neyin naupyang pani anepok emergency case number khosikle thoha ane. Aizawl khopui chunga private hospitals kambiak chinte zinga LRM Hospital a mithi pakhatle naupyang pani anneya cabin le ICU full in ward danga khumrak anne Greenwood Hospital a mithi pakhat anneya cabin le HDU full in ward danga khumrak anne Nazareth Hospital Romhun North a mithi pakhat anneya cabin full in general a khumrak pathum anne Trinity Hospital a mithi pakhat anneya general le ICU full in ward danga khumrak anneya Alpha Hospital a naupyang pani anneya khuman full BN Hospital at Naupyang Pakhatan Neya Kuman Fula, Ebenezer Medical Center at Kuman Fula, Care Hospital at Kuman Full, Adventist Hospital at Cabin Le ICU Full in Wardang at Kumrokan Name, Aizawl Hospital, City Hospital Le, Agape Multi-Speciality Hospital at Te Wartina Kumrokan Neya, Etiyan Minachanga Tukindar Sari Tlinga, Aizawl Kopitsung Hospital Shangshang Le, ZMC and Hospital Falcon Namit Ti kan siya te zad, Pasari Aniya, Naupyang kan siya te zad Sompakwa Ane. Hospital lian dewa emergency case number 2 khosik pumna luakle thoha aneya tungkar chunga Aizawl khopui chung damdo in shangshang le ZMC and Hospital Falcon mithi kan sha the zat somni pakwani in naupyang kan sha the zat za somni pasari ane State Law Dispatch Center changa thu kan dondanin nimin lamakol phetha kan mantam liber nimin tlaidar nga kan manzat megawatt za somli pathum point pasari parukaneya Kanman tlem liber nimin Zing Darlia kanman zat megawatt somli pasari point pakwa pathum ane kanman tam liber hian central sector tuiral hydel project changa mo megawatt somli pali point pakwa biale private sector Wangkal solar park changa mo megawatt sat ri point pakwa pakhatte state sector Tenzo solar park siam chwa megawatt ni point pasari pali Kolbem small hydel project siam chwa megawatt khat point pasari pani Kautlabung small hydel project siam chwa megawatt khat point pani parugle Koiva small hydel project siam chwa kilowatt zali somte atel hengpar siam chwa ten siam chwa tamlai bercho le siam chwa tlemlai bercho cho rwalania paila majangin power supply kan mucha a load shedding a omlo ni somni pakhat thlariat sang ni somni paruk Zingdar kwale ni somni pani thlariat sang ni somni paruk Zingdaruk in card chunga borkhala asamachanga LPG lolut supply check wiring ten report te Vine kunga gas Aizawl cylinder zaruk samsari pariat MNB Indian cylinder zathum somli panne Zothan Indian cylinder zathum somni pali MPGA Indian cylinder zathum somni pali Saring gas lungle cylinder zatkwa somriat pali Sangi Indian darlon cylinder zathum somli panne Mamoya Indian khozo cylinder zathum somni li panne Mizofet siaha cylinder zathum somli panne Ramliana Indian konpui cylinder zathum somthum paruk LD Indian Kolbem cylinder zathum somni pariat Mizofet sertip cylinder zathum somni palite ane
ni somni pakhat thlariat sang ni somni paruk chunga Vairang te aldi po changalot pektele Director Guwahati changalot la ni somni pakhat thlariat sang ni somni paruk chunga Vairang te supply chain gate in report te High speed diesel Zangena brothers Aizol Shangbana Aizol bypass Jeddah trip khacho Jeddah's lungle trip li Mizofet Vairang te JKL Vairang te Lalsang liana Vairang te ZRM Kolasib Mizofet konpui Zato na Khamrang Lalthanza Vasairang Chua Maseling Ngopa Tiroma Champai ZNS Sampai Fibizo Kothar LNT Melriat Johanna Pahna Thial Mizofet Lungle Janri Mo Choipui South BZ Sangao Nithingi Longtlai Jerome Siaha KL Siaha Bishang Oya and Sons Bungtlang South Trip Kacheo MS Petrol Zangena and Brothers Aizol Mizofed Aizol Shangbana Aizol Lalbiakliana Aizol Hava Aizol Mizofed Miniko Aizol bypass Mizoram Police Aizol Trip Kacheo Gendry Motroipui South PB Lazui Thanga Sertip ZNS Sampai Trip Nicho ATS Scholarship CL Mamit Zatona Kamrang LTK Energy Center Puitzali Chua Maseling Fibizo Kothar Mizofet Nathial Johanna Pa Nathial Zoding Liana Lungle Nithingi Longtlai Jerome Siaha Emmanuel Siaha SPC Tuipang Trip Khacho Bokte Ane August ni somnit lai khan MZP Shwai tu Tetsuan Lok Bhavana Governor General Vijay Kumar Singh and Mua Mizoram Mena Civil Engineering seat ngale Electrical and Electronics Engineering seat ni akwata ane chungchanga boinate Mizo Zirlight and India Ramchunga National Integration Tour ne dan turtele Mizo Zirlight tan drug awareness and prevention campaign ne dan turte han soipui MZP Chuan CE seat ngale EE seat ni Mizoram in a Central Pool Quota ane meka admission ti thelo awanga boina a Union Education Minister Shri Pralhad Joshi nena ziaka antlen to thun soya Governor Chuan Mizoram in a CE and EE a quota ne na college Matrusi Engineering College admission anti thelo chungchanga Union Education Minister po aranglama alo biak tor thusuin zirlai te chuthlapang lo to rena cha Mizo zirlai te tana India ram chunga National Integration Tour ne thena nge na tour amalak ani tour thule tour ne na tour adu na munte ziaka thlen turin MZP Shwai tu te ashil ane Nimin August ni somni pakhat kha World Entrepreneurs Day ania heni hi Mizoram Entrepreneurs Chamber MEC Chuan Woodland Hills Zonwa an mang World Entrepreneurs Day panna ahian Commerce and Industries Minister pu evroding lian chu khwalian turania masiadam samlo awangi na tel thelova athucha chiar chwa ania Mizoram Entrepreneurship Day man ani chu lomamati thute heni man na soi hona le thu soite atangin ramtan thil chatak tak zir chhuak nge turin du sakna ahlana ne Incomi MEC President pu Joseph Elralte na kai shwaya heni man na sponsor tu hi pulanun tluanga kolni state lead Selco Foundation in keynote address suyin Selco Foundation malak na shang asoya chungzinga chuan farmer ten lokzo kama an lak theinan nizung mang solar dryer cold storage market shed le solar sprayer te an pek thu soi hemi pialama hian entrepreneurs te an sumdon na lama training exposure visit le call chazok an nei theinan support an pek thei thu asoi bok World Entrepreneurship Day man na hian entrepreneurs shang pubi PB Larin Fila Tribal and Coffee Dr. Colton Zamizo A Tlangwal Huxley El Colony Peipung Private Limited le pu Asia San Hima Lushai Organic ten Anton Shiat Soinahunan Manga Zonulama panel discussion le roundtable discussion ane Reserve Bank of India Aizol Chuan Nimin Khan Mami District Chung Re a community hall field level financial literacy event buat saya hen rom man nahi khotlang mi puite zirlaite kum upate le self help group member te chinga sumle pailam shad na le insha shad na ti puntum na ane he program hian lead district manager State Bank of India District Development Manager NABARD Mizoram Rural Bank Mizoram SRLM MHEP SBI RCT le
Crystal Foundation te IO stakeholder poimo tak tak te antel he program man puitu RBI Aizal General Manager OIC puti lungdim chuan financial literacy chu state ami puite sumle pailam din munle thilti theina ti mason na poimo tak ani thu asoya zirlai te le chalai te po in sang tak thlen tum turte zirna sang jok anzo zel na turin le anthil tumte an thlen the nan bank tana an pek education loan facility te mangchang kai turin na fuibok he program a hian thil changkai le poimo sang sang soina session che sang sang nei ania digital banking le cyber fraud chungchanga inshatir na te RKYC te thubwai nei ten an chenfel dan turte SHG manga financial empowerment nei dan turte education loan KCC le mudra loan social security scheme te Indian currency note te humhim na tur security feature te le deposit insurance le credit guarantee corporation chungchang te soiho anem atel te tan zona le an boina sang sang soiho na turin interactive session nei anibok anem katizong khatukin Zing Daifim kon puan theite ani